body size asesa o thinking kra no ade a asesa ti ni nyina e kire se anidaso e wo ho e de ma wo na na yatena ase no den e ho nkomo e na yedie o Ghana ha wo hu a amanfo atiti omawremu ebinom agebosia yete oman mu a enche bia no na ukogebosia interest da biso no na yetimi ge a loan and our contract facility no ebi ohana interest rate that so ebi drew 40%. Ya ma amenom ya papa nom ya ofa nom omo odwamu yi sika bi omojeje na omutuatua na otwe mienu ene bosome no ebi oha akwa ensihu e wo ho no eye mpemanim de se wa han store wakwa kwan so akofa ne ma egumu no anadwo wakodru fie wo ho a na ya friend se o store no na o ne ma ni nyina no eye ade a ahye enye baako enye mienu ena enya miensa nso eya ye ne ho se eye perennial eye frequent eye periodic e wo se brebi so a e wo se gyahye se eye market se eye mall se eye whatever enchepi 2nd January kantamanto ejatom e wo ho assessment a ebaye e kire se adwadifo nko ani pa 30,000 na wo ho e kaaye won sika wo japade ene won niema e hyeye shops nko a e hyeye e wo kantamanto time asa eja no eto ye 2nd January no na over 7,000 inyina hye dwerebe the shop esi ho no beko no na adane nso menkai enuanom a owa santemantam mu yaw ne esi wadum eye nyina animsem stores ahodo a hye me no nyina no eye animsem ejapade ahodo a ye hwereye me no nyina no eye ade a ye kai ewremfie esan se enche ye kura okwa shaman ewon kan patamu a eje eto was scrap yard eno se nyaade a yerefi 30th December 2024 containers besa 17 de ni nyina hye dwerabu a yentimi amfa dade ba akompo ewo ho Sokoban Wood Market ewo October 2024 ho yenim yesi wo ho esanse we ben in terms of proximity entino enyese bia obi ohwere na japade me kai wo yawo ba me kire how enormous how devastating a jasam e hayen wo kuro yi mu nipa afaso awuo nipa enya yade nipa omu state of mind se yi o correct na o rectify a enye yie enam eja ehyehe wo kuro yi mu nti pankro no de yeremfie race course market kwada so wood market eno kra de 4th January ya 2025 in the year okwatamale a eho kra de nanka yentan tija nanso on January 6 afia mu yete se aboabo market e watamale eno nso hyeye se wote se gyashi bia kire se nipa ahwere na japade obi edidwa ebia 20 years obi edidwa 30 years obi abobosia si hu e wo ho no eye mpemanim enso egya ahye do amana kokwa na yenhwa de bi ewo ye constitution num eno na ye mra kunyini a ewo oman mu the 1992 constitution so oto bo ase na okenkan Article 36(9) no a can be which is very fundamental. Of course, one thing you say Article 36 is under the directive principles of state policy. The justiciability is well known. Now 36(9) I say the state not just o man ya me no nyina atimu no asodie bi da me so a e wo so ye e de mane mamfo the state shall take appropriate measures needed to protect and safeguard the national environment for posterity. For posterity, emphasis mine. And shall seek
cooperation with other states and bodies for purposes of protecting the wider international environment for mankind. The constitution ini. Now, after the consultative assembly no etenase na yewie ye referendum ho na in excess of 90% of Ghanaians that time omo eligible voters ye nyina ye gitum no na constitution ne kan ye 36:9 o se o man no asodie da no so say wo se otu anamon na ye environment the kind environment ye nyina ye kai set it yo JHS social studies on what an environment is u space na wo no ba bia wo bia amframa enua wo dan a wotim wo car wotim watade ye hyew ba bia wo gina bia, and that is your environment. You say your mind na so die say so tu anamo na obo ho ban nti anopai e wo kukurantumi so no ye benya abotrade abisa se ye manfo no ye suban san nete adwen ben na dayitim anamon ben na ya yetu ahwe yi a ye no san nete ti na ya e di say jasem wi eba ye man mu na manfo hwere odwapade sa no man na nkasa nso a ye wo mu no empanyimfo a yato aba yi omo empanyimfo a ye de resources ahye omo nsa no se ye to aba na ye yi obi so oyo mampanyi a na ye kire ne se wo nipa no wo nipa bi a wo oman no mu no wo ye nasodie. That is the summary of it. The cat state, you know, the first point of call will be the president, because be a ohwa ade bia so no eyo no e na dina gina ho so on hwesa ade no so ti say jasem no eno ate say na mesini na dwanto ane eye akokwa edidi ho nkomo efa China City mo a ahye ho ene nkomo bebre wo ho a ye behwe afa eno ho. Again in 2018 ena oman ye nyina ye gitu mu se krono ketasehye dwirim ene kankan eprayen krono doson wo man mu ne santi no ye the special officer ba office of the special prosecutor ndiye kojina article 36 of UN Convention against Corruption so and they set up office of the special prosecutor. The man responsibilities are was oyo. Yes, yes, oyo nhwehwemu. E was say ode adwene a emu da ho fan. Esi se oman ni sika enwunu no osia no. And now no pay o kukurantumi so ye bisa se from 2018 the office of the special prosecutor by Yamani Jina Act 959 so ye wie assign the regulations se P so akasem yenu LI 2373 yes man operational regulations LI 2374 katasehye no asietu ana eswate yesika na manfo gusu wia ana say the office of the special prosecutor na timi amaye boy yesika no ho ban anopai eno so yankomo ayebedi na the current OSP kisie jaben oye nsemtrofo hyiamu no o se de no hia o se adwuma ben na waye ehwehwemu ben na waye yatena ase yi no ehon komodie eya ade a ye de ebrewo. And of course now no video bi ba abonten a ene ye bebo video na ma nti ukọ social handles na social media handles no a you will see it. Obi a yesi oye osrani ewura pharmacy bi sika bi ho ba nchinyehyew 65 Ghana cedis ti obi a oye srani no wanya nhyeso bobo bia na me hu sa ade no bi achepa se panyi a wadu ne mpanyi mfie nso na yenya any certification a chese na dwen ase na dwen ye adwuma bobo bia sa eno a what we heard na say he's been picked up na ye baby say sa ne ma no okay mre bi posi ni bi nso ma me bi okoyi ni sika kwa fa so bobo no bank ho na nya asem ketwa. I have a personal experience. Na me nua panyin enam e wosunwane. About 20 years ago.
na that time me ye anti ba ko wo US e de niema aba that time wo de niema frabuchi ba sa na oni age wa hyehye bi na nika ba ko ana ehye no na ye military camp eno kwa na atwem navy US navy on the principal street na ye wuro ne ho ne car ne boxer shorts ti saatete no a aya asrafo e de civilians e famu no ye be de atu ase Wenum any PB aka na no pay atena ase a ye de emu enkomodie enso ebrewo ewo kukurantumi so ye frema Aluta na menua panyin a san ye me boss atena ase na kwadwodwa nto atena ase ewo fidiem ha no pay